طيبك جتني قوبت دمتك صوت نقبتي اليوم اللي اندقنو كانوا سنقدي أدوي كنفا وجدي كمتي كويا دبتن تقبدي وكان كله في مناني أجل كله تهي كركار سكيتني يودكين تأيكم كفتنو بقوا يا واسك يا مالكون سنتا والله قلبي لا كبرت ناسا وانو قدن أرقى سامبياتا كنفا مجنة على مالكها وان درتا تريب كرقا دابقا ايوه يادو ايوه فانكا وطو اجونا دمناني ياتركونو تاي غرغر سكيتيني ونوك يا ربي موتي دنيا ديني ياتركونو تاي غرغر سكيتيني ونوك يا ربي موتي دنيا ديني ياتركونو تاي غرغر سكيتيني بدني الرجينا كان لوك لاسوا إلهي نلتقي جزاسي أباسو يا واسقو بكاكينا دماسو يا أمة غاري أناك يا دماسو بككم لكنا رب الوهاكاسو فرع المعنى تنكم لناسو ربين قدراساتي جبسن الراكاسو كرغاري والوهاكاسو أتوين لنا سنهي أتكونو تاي كرغار سكيتيني ونوم اللي تاي كان كفامتي باينا جيفمي أبيتمتي والرجاء نرقيد في تبنتي أكيد جيف من ديرا في دبرتي بولتو قتمي قرمان كيستي رصاص تروبي بكما تكتي الكامتي قويا رمتا ترتي دقوقا مسني رابطة نرتي ورن رقا ولتي والرجاء نرقيم لاني أتركون تاي غرغر سكيتيني يا أبا رحمة الله ميدما سكر كرتا اركو ستا سيبناني عدلي سربمني ميداكا متا سيبني باين بجيتاناني موتي غررا Atinu kabab sikara dubbata dubne durani yo daginyu ko chawana chititaye orre bukke bome dubbe malite bagalu punar kadina ke sabe samame yaro dabrakatus bebe kana miti dubbe warajina gahe ngari namake nya gandane gahe irame kamme ka bakumani bure akuma managabben Bodan dabam sigrani aje konu tahe gargar sakitini sabke nyamane kampirando kamle demne bakat daya panne ramne anu bimam bakato nyargine ka panne ungwana chitita raji hodepanne lubbu kenya filmanda ima badanne tolarabbi ke sange konu amne dargagoon nama baay'eedhamne bakki geessaniin beekamne du'a fi jireenya isaanii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوني فيسبوك أوي قدير عرّ واني سنجالك دوبي هنغني سنفيرت جرا سنلين وانا فيرن تنيف قالتوما سكنتانا متمرمي جرا والله قلبي لا قبل
chumate warrajan argedu fitmenuti akita jefa mandira fredu barti bola tu kota me guramam kesati rasas tirobe pakumatu koti alkamiti guya ramata turati daguga masani rabatan rati waranne raga walati warrajan argeimnane atir guru tayi gargar sagidini ya rahmatullah midama sikar karata erko sita se panani adle sarbamne midaga mata sibanya bayine baji tanani moti garara atinu kabab sikara dubata dunne durani yo daginyu ko chamana chitte taya warre bukke bome do fe malite bagalu bunor kadina ke sabai samame yaro dabrakatus nele kana mite dubbe warajin nagaye ngari namage nya gandare fe irame kamme ka bakumani bure akuma managa paen bodal da bam sibrani aje konu tahe gargar sakitini sabake nyamade kamperando kamle demne bakate daya banne ramne anu bimam bakato nyargine ka banne ungwana chitita raji odepanne lubbu kenya filmanda ima badanne tolarabbi ke sangi kunu amne mangkuto darga ko nama baye ramne Jadam teke sotinu gumti yo milen daganu kanu sene gati ajuwen kana pa ojeti amate kuya dubatam to kabde dukanne kono femnane ajil kono tai gargar sagidini yo dikenya tai kun kuftinu ga ya wasati amal kon sinita wallahi kalbi wanu godan argae sampayata kanapa mujanne almaraka wandurta turne puraka dabga ayo yado yo banka foto ajun adimlane aje konu tai gargar sakitini wanu kabiya rabbi moti dunya tini atir konu tai gargar sakitini wanu kabiya ya ummata gari anak adamas bekumne kana rabbul waqasu farail manama kanin kamlenasu rabbin qadrasati jarsenur ragasu gargare olwa basu atuwenur nansine ate kolutai gargar sagitini wonnu mallita kana kofamiti bayena jefame abechumate warrajan argedu fitmenuti akita jefa mandira fredu barti bola tu kota me guramam kesati rasas tirobe pakumatu koti alkamiti guya ramata turati daguga masani rabatan rati waranne raga walite warrajan argeimnane atir guru tayi gargar sagidini ya rahmatullah midama sikar karata erko sita se panani adle sarbamne midaga mata sibanne bayine baji tanani moti garara atinu kabab sikara dubata dunne durani yo daginyu ko chamana chitte taya warre bukke bome do be malite bagalu bunor kadina ke sabai samame yaro dabrakatus nele kana mite dubbe warajin nagaye ngari namage nya gandane fe irame kamme ka bakumani bure akum
bakka yaa banne damne anu fi maan bakka tooni argine gaafanne waan achitti ta'e raajii odeeffanne lubbuu keenyaaf ilmaan daa'ima baaddanne tola rabbii keessaan kee kunu hafne manguddoof dargaggoo nama baay'ee damne jedhamte keessatti nu gobte yoo mileen dagannu kan nu seene gadi aduwwileen kanafa hojjete gammadee guyyaa dubbatamtu qabde dukkanne kun nuufimnaane atil kunuu ta'ee gargaarsa keetini yoo xiqqeenya ta'ee kun qofti nuuf gahaa yaa hawaasa kiyyaa maal koonsinita waan nu godhan argaa isaan fayyaataa kana faamu jennee alamaadha qaba waan durtaa turreef gurra gaadhaaf gahaa yoo yaadu yoo fankaa otoo achuun adeemnaanee yaate koonu ta'ee gargaarsa keetini ol nu qabee rabbii mootii duniyaatiin yaate koonu ta'ee gargaarsa keetini ol nu qabee ya ummata gari anak adamas beke kumne kana rabbul waqasu farra ilman nama kanin kamne nasu rabbin qadrasati jarsen raqasu gargare ollu abasu atuwenu lanan siniyat konu tai gargar sagitini wonu malita kana kofamiti bayena jefame abechumate ورجان أركيد فتمنتي أكيد جيب منديرا في دبرتي بولة قتم قرم كيستي رصاصي تروبي بكما تكتي الكمتي قويا دومتا ترتي دقوقا مسجي رابطة نرتي ورن رقا ولتي ورجان أركيد مناني أتير قرمتي غرغار سكيديني يا رحمة الله ميدما سكر كرتا تركو ستا سيبناني عدل سرقمني ميداغا متا سيبني باين بجيتاناني موتي غررا أتنو كباب سكرا دبتا دبني دراني يو دقين يوكو جوان جتتاي وربك بومي دبي مالتي بغلو بونر كدينا كساب سام به يرو دابركاتس به كنا ميتي دبي وراجينا گئے غاري نما كينا گنداني به ايرامي كامي کا بكمني بوره كما منا گبين بودن دبم سيبراني اجل كونو دهي گرگر سكيتيني سب كينيا مالي كامبران تو كامله देवने बकत दाया बनने रमने अनु विमान बकतो नियर्गिने का पन्ने वाना चित्ती ताए राजी होते पन्ने लुब्बू केन्या फिल्मान दाइमा बादने तो लरबी के सांगे कोनु हमने मंगुतो दरगो नम भाई रमने dukanne kun ufimnaane atil kun utahe gargaar sagitini yoo xiqqeenya ta'ee kun qofti nuuf gahaa yaa hawaasa kiyyaa maal koonsinisa wallahi qalbiidha gubadhe naasa waan nu godhan argaa isaan fayyaataa kana faamu jennee alamaadha qaba waan durtaa turreef gurra gaadhaaf gahaa yoo yaadu yoo fankaa otoo achuun adeemnaane ati koonu ta'ee gargaarsa keetini
Sagitini, one woman little can I confirm it? Bayan, I jeff, I may have a jomate, or Rajan, I get of 50 minutes. I get a jeff of Mandira, bed of Bertie, and Bola to Guatemala, Guramanga, Rasas, the Robe, Akumato Koti, Alcamiti, Adam Mataturati, the Gugama. Watanurati, Coronera, Gawalete, Regional Game, Tirbutai, Gargar Sagitini, Rahmata, Midama Sikara Karata, Percosita, Sipanani, Adele Sarbame, Midaka Mata, Sivana, Bayine Pajitanani, Moti Garara. Atinu kabat sikara dubata dubne furani yo dagi nyugo jamana chitita ya rebuke bome dobe malite bagalu bunal kadina kesa be sama me yaro dabra katus me kana miti dubi waraji nagaye ngari namage nya kandane te irame kame ka bakumani bure akuma managa baen budane dabam sivrani ajay konu tahe gargar sakitini sabake nyamale kamperan to kamle demne bakat daya banne damne anu bimam bakato nyargine ka banne ungwana chitita raji ajabne lubu kenya filmanda ima badanne tolarabbi kasange kono amne mangkuto dargago nama baye damne baki ke sanim be kamne dua bijirenya sani Sagitini, you the Kenya, the Egun Kuptinuka, Ayawasaki, Amal Consinita, Umboy Calvina, Kubadenasa, one no golden Alka, Sampayata, Kanapa, Mujana, Maraka, one Durta to Repuraka, Ayo, Yadu, Yoganka, Oto, Juna, Dimane, Gargar Sagitini, Onuka Gargar Sagitini, one woman little can I confirm it? Bayan, I jeff, I may have a jomate, or Rajan, I get 50 minutes.
nuti akita jefa mandira fi dubarti bola tu kota me guraman kesati rasasi tirobe takuma tu koti alkamiti guya adam mata turati dakuga watanurati orane raga waliti rijana gayimlane atirkun mutayari gargar sagidini ya rahmatullah midama sikar karata terko sita si banani ajli sarbamne midaga mata si banana bayine bajitanani moti garara atinu kabab sikara dubata dubne furani yo daginyu gochaman chititaye arre bukke bome dobe malite bagalu bunal kadina ke sabe samame yaro dabrakatus be kana miti dubbi warajina gaye ngari namage na kandane te irame kamme ka bakumani bure kuma managa baen budane dabam sifrani ajre konu tahe gargar sakitini sabake nyamale kamperan to kamle demle bakata daya banne damle anu bimam bakato nyargine ka banne ungwana chitita raji ojabane lubu kenya filmanda ima badanne to larabbi kesange kono amne mangkuto dargago nama baye damne baki kesanim bekamne dua fijirenya sani ሰፊ ኢትዮጵያ ውስጥ የፈጠረው ተጽዕኖ በተለይ ኦሮሚያ ውስጥ ኦሮምኛ በሰራቸው ስራዎች የፈጠራቸው ተጽዕኖ ከፍተኛ ስለ ራያ እናውራ ካልን እናጥና ካልን ብዙ ስራ ይፈልጋል ይሄ የመግቢያ ያህል ነው ራያ አባመጫ የተወለደው በ1964 እና 65 መካከል በጅማ ዞን አጋሮ ከተማ አቅራቢያ ያለች በሻሻ የምትባል ከተማ ያ ከተማ ማለት እንግዲህ ያሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የተወለዱበት በነገራችን ላይ በልጅነትም አብረው ነው ያደጉት የአንድ ሰፈር ልጆች ናቸው ራያ እዛ ካደገ በኋላ አንደኛ ደረጃ ትምህርቱን በጅማ ከተማ መድረሰቱል ኸይሪያ አሊ እስላሚያ የሚባለው ውስጥ ነው አንደኛ ደረጃ ትምህርቱን የተማረው ሁለተኛ ደረጃ 7 እና 8 ራያ እስከ 8ኛ ክፍል ነው ትምህርት የተማረው 7 እና 8ን በአዲስ አበባ አየር ጤና አካባቢ ባለ የግል ትምህርት ቤት ነው የተማረው ይሄ ትምህርት ቤት ሰንፍላወር የሚባል የግል ነው እዚህ ከገባ በኋላ ነው የተማረው አባቱ የአባመጫ ይባላሉ ጅማ አካባቢ ባህል ላይ የእስልምና ስማቸው ጀማል ነው አባመጫ ሙስሊም አይደለም ማለት አይደለም በእስልምና የሚሄድ ነው በጅማ ባህል መሰረት ጀማል ተብሎ ስም ያለው ሰው አባመጫ የሚል የማራክ ስም ነው የሚሰጣቸው ለተለያዩ ሰዎች እንደዚሁ ከስማቸው አንፃር የተቀመጠ የአካባቢ ባህላዊ ስም አለ ራያ አባቱ ያው አሁንም ፓስፖርቱም ባንክ አካውንቱም ምንም ብታዩ ያው በጀማል ነው ራያ ጀማል በሚለው ነው የሚታወቀው አባመጫ አባቱ የክብር ስማቸው ነው በዛ ነው የሚታወቀው አባመጫ ሐጂ አባ ጊቤ አባ ሰንጌ አባ ቦጋ አባ ዲማ ይባላሉ እናቱ ዘይቱና አባ ወሬ አባ ጆብር ይባላሉ በ1986 ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ራያ በልጅነቱ ጅማ ላይ አንደኛ ደረጃ ትምህርቱን ከተማረ በኋላ ነጋዴ ነበረ ንግድ በሚነግድበት ጊዜ 1981 ላይ በጅማ ከተማ ዙሪያ ያሉ የወረዳ ከተማዎች ላይ እየተንቀሳቀሰ እየገዛ በመሸጥ የተለያዩ ነገሮችን ይነግዳል 1981 ላይ እቃ ገዝቶ ወደ ሰርቦ ከሰርቦ አቅጣጫ እየመጣ በዳሙና የሚባል ቦታ ሲደርስ በወቅቱ የደርግ ስርዓት የነበረበት ነው ብሔራዊ ውትድርና በሚል ሰዎች በግዳጅ የሚሄዱበት ነው በዛ ቦታ ላይ ተይዞ መኪና ውስጥ የተገኙ ወጣቶች ሲያዙ አብሮ ተያዘ እድሜው በወቅቱ ባይደርስም እናሳድገዋለን በሚል ተወሰደ ከዛ በኋላ ሰርቦ ከተማ ባለ የጦር ሰራዊት በወቅቱ ምዕራብ እዝ ነው የሚባለው የዛ የምርመራ ማዕከል አለ እዛ በመግባት ሲመረመር ጆሮዬን ያመኛል ብሎ ተናገረ
ያው በግድም ከሆነ በፍላጎት ይሄዳሉ ግን እኔ ጆሮዬን ያመኛል አለ በኋላ ላይ በወቅቱ እዛ ማዕከል ውስጥ የነበረችው አንዲት ሴት ከዚያ በፊት እርጉዝ ሆና በነበረችበት ጊዜ ራያ ለንግድ ሲንቀሳቀስ አውቶቡስ ውስጥ እሱ ወንበር አግኝቶ ተቀምጦ እያለ እሷ ደግሞ ቆማ እያለች እርጉዝ ሴት ቆማ እኔ ተቀምጬ አልሄድም በሚል ቦታ ለቆላት ነበር አሁን ለምርመራ ተይዞ እሷ ሴት ጋር ነው የመጣው እሷ ስታስታውሰው ወዲያው ደነገጠችና አዘነች በኋላ ጆሮውን ያማል ወይ የሚል ስለነበረ ምርመራ 100% ጆሮ አይሰራም ብላ ጻፈች በዛ ምክንያት አባላዎች የተከበራችሁ ወንድሞችና ዱዓቶች ወጣቶች እንዲሁም እናቶች አባቶች ከቅርብም ከሩቅም በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ለመገኘት የመጣችሁ በሙሉ በአላህ ስም እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ እንድንገኝ ያደረገን ወንድማችን ራያ ማህበረሰቡን አላህ በሰጠው ሀብት ከጥንት ከረጅም ጊዜ ጀምሮ የተኛ ማህበረሰብን በመቀስቀስ ማንነቱን እንዲያውቅ በማድረግ በተለይ ደግሞ ድርብ ጫና በእምነቱም በማንነቱም ሲደርስበት የነበረ ማህበረሰብ እንዲነቃ ማንነቱን እንዲያውቅ ለመብቱ እንዲታገል እጅግ በጣም በርካታ አስተዋጽኦችን ሲያደርግ የነበረ በዛሬው ዕለት 30ኛው ቪዲዮን ለማስመረቅ ነው እዚህ ቦታ ላይ የምንገኘው። ሁላችንም እንደምናውቀው ሀብት ማለት አንድን ማህበረሰብ የሚገነባ ለአሸናፊነት የሚያበቃ ለሀብት ለብልጽግና ለእድገት ደጋፊ የሆነ የተደሰተ ሰው ደስታውን የሚገልጽበት የተከፋ ሰው ሐዘኑ የሚጽናናበት ሀብት ማለት የሚተክል እንዲሁም የሚመለከት ሀብት ማለት ቃላትን የሚሰብር ወዳጅን ሞራል ሰጥቶ ከፍ የሚያደርግ ሀብት ማለት የዛሬን ለነገ የሚያስተላልፍ የሩቅን የሚያቀርብ የቅርብን የሚያደርግ ሀብት ማለት ማንኛውም ማህበረሰብ ራሱን በዘመን ውስጥ በቦታ የሚገልጽበት መሆኑን በሀብት በተለያዩ መልክ የምናውቅ እንዲሁም ልናውቅ የሚገባ ስለሆነ ዛሬ ወንድማችን ይህንን ኃላፊነቱን እየተወጣ በመሆኑ እናንተም ከተለያየ ቦታ በዚህ ፕሮግራም ላይ ለመታደም ስለመጣችሁ በአላህ ስም እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናችኋለን። እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። ሰላም አለይኩም።